Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. All Party Hills Leader Conference Pen Che Pater Ponsi join us to the APHLC Athepi N Ponsi Nihang Nijang APHLC Apan Kekroy Arada Tumdoan Armu Chejeng Asai Kedengpo. Nijang Karbi Anglong Lakha Inkoy Wothalangso LAC APHLC Amai Phu Bikrom Hanse Lapen Klem Rapet APHLC Central Committee Atum Doan Pen join us to the APHLC Pu Athepi N Ponsi Armu Chingrum Amai Mate Public Rally Asai Kedengpo. Labangso Ratchingrum Amai Pi Kapaman Pon Lake Langsudo Patu Aklamalong Nihang Nijang APHLC Asong Apan Kekroy Mate Karjab Duntip Arat Atum An Chingrum Petsi Armu Chejeng Asai Kedengpo. APHLC Asong Pen Labangso Athepi join us to the APHLC Public Rally Kapaman Pon ng Koki Lada Karbi Anglong Arlo BJP Sarkar nang Charilo Pupen Karbi Anglong Arat Kilukelom Aradapan Development Amen KN Pen Kachong Thui Thap Kachong Thui Pru Pen Radapan Kapamang Huta Akili Ang Litupiklo Laki Lada Karbi Anglong Arlo Inglong Aso do Anapan Lasi Inglong Aso Arado An Tura Karbi Anglong BJP Asarkar Kachari Inut Detectorship Cheplangsi Kalili Kalanglang Radapan Kapamang Hupen Kachong Thui Lapuson Kapiklem Longver Videt Chiapan Ili Inglong Aso Arado An Chirok Tokpen Dora Kachesong Ington Ponang Nipusi Chethan Chimumpo Ilitum Piniladak Langsudo Patu Aklamalong Muluk Armu Kachingrumpon ng Koki Ladak Karbi Anglong BJP Asarkar Kachari Detectorship Kachepahem Pupon Arat Chari Asong Pen Kachepejok Lapen Kachepong Pen Kedo Ketakpo ng Jipusi Chethan Pachinipo Labangso Rat Armu Kachingrum Amai Pi Along Aluhi Aman Pen Kachetong Dun APHLC Central Committee President J.I. Kathar IAS Retired General Secretary Professor Sarkiri Rongpar Dun Maipu Rajesh Tiso Dihin Rimbang Rajan Timung Organizing Secretary Kursing Timung Office Secretary Dipen Rongpi Women Wingspan Rita Kramsapi Lapen Youth Wingspan Kong Chunbang Ser Singbe Lapen Constituency Tin A Leaders Atum Do Anta Chetong Dun Lapen Labangso join us to the APHLC Pu Ajay Mek Along Inglong Aso Aradatum Kidoan Armu Ongdung Atum Chingrum Dunsi Kehang Kasar Langpen BJP Asarkar Kacharipon Chok Chepu Kengpen Kedamahut Kehang Kataram Par Omplup Anpinlo APHLC Central Committee President J.I. Katharpen Rat Kachingrum Amai Pi Along Kethanpon Khiruni PGR VGR Along Le Along Non Puanta Supreme Court Pen Order Doko Kapita Katharli Asai Deng Hai He Lapuson Kethan Tap Kethan Prupensi Arni Pepar Bomsi Radapan Chongthui Pamang Hupon Bomlo Lapen Khiruni Along Inut Akarbi Sarthe Phangcho Along Le Along Kedo Kechi Aswapan High Court Pen Order Doko Kapita Katharli Asai Deng Hai He Tangte Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Amina Mamatsi Rat Angno Chipindaksi Pulo Police SP DC Atum Anta Nirideng Sido Pulo Lapen IAS ACS Atum Anta Nirum Sido Lopu Tangte Kopia Potsi Adat Asaita Deng Hai Hedadlo Puta Ning Jepo Lapen Pirangketum Karjudun CEM Tuliram Ronghang Nanglipen Debate Atatay Along Wanchi Tangte Nangli Kopilo Karju Ahut Ketakpon CEM Tuliram Ronghang Ke Ne Student Tangte Nilike Alangli Masterlo Tangte Kopilo Nilipen Che Debate Kewanpo Lapen Jongsi Debate Nangchi Pulote Stadio Along Banghini Vet Nangchi Ate Open Along Jongsi Debate Pulote Alangli Gunda Atum Chewan Pakpo Lasi Lapuson Kalidet Nangchi Lapen Debate Along Nangkarjuji Abangta BJP Amunit Kalidet Nangchi Pusi Pirangki Atengno Ning Jepon Tangte Angton Pen Pirangki Atengno Kopisi Kaning Jepon Ma Angton Pen Le Arjuponikta News Report Karbi Anglong News Channel Pinila ke autonomous state ke long ya phat demand autonomous state pivek nang yili tom phat la BJP tom bange thang na claim thek der lo alang li tum wan uni der lo la pen alang li tum PGR VGR along le penta eviction thek der lo la pen ke lan chot ka asalang hala sar thi phang cholong lian da eviction thek der lo la pen
asar pimar tom phan okebe pani jor wore bongo sena tu hala tom phan da eve eresan da hai heder pa ke alapen ke to barielo diwa akhe tom phan bang ni pichilot halata ka pichia tom phan eres hai heder lo Rina rong pipi la pen anut kaprek dolang bang krehini la sona kes ni tu siliyun in nona phanta eres hai heder lo hasti pi hai heder lo la pen la son ke non ke la BJP tom la son kapachi plang ye phan rap dun rong pen ajot non ke la bang son karbi pi dimasa pi tribal pi tom a okebe kapachi jor akam BJP tum rap dun thurong lapen ke ka klem dom han video ka he no hala information technology arona ten pen section 67 ateng pen 67A ateng pen ka arrest nang ido lata arrest ha hederlo lapen alang litum a mobile phone ta police atum papetris along ledetlo alang li tuliramong hanggepu police ta SP ka DC ta alang li deng sidopu angenon alang li deng sidopu tante la ka paires reke alang li tuliramong hang si paires long ledetlo lake prostitute atom han ke rap Nijang Karbi Anglong Khironi Fish Farm along Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kilang Kipang Kripo. Nijang Karbi Anglong Keparlo Kopili Constituency Arlo Khironi Ranaima Fish Farm along Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kilang Kipang Kripo na Putak Alamte. Prayer Chiklo Nipai Inkoirapo Ninkan Suri Hinira Inkoira ni Khironi Fish Farm along ICA Hinpen Lamte Kaning Japon Fish Farm ta isi Thedung a department lo Seta Bangso along Karbi Anglong Autonomous Council Pen Thang Nata Warsai Nang Pipedet Ajoksi a development ta avidet lo Khironi Ranaima Fish Farm along Bangkrepo staff do Seta Bangpli Mali Klembang Photumke Ninkani Sipen Chiklo Ejon Plengpli duty Kewangwa Lasi Bangso Putaki Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Mate EM Madhuram Lekthesi Chinipo Khironi Ranaima Fish Farm along Okaso Koanma Product Nangjiki Product Pon Un Ededlo Ate Fishery Pangthai Pon Un Ededlo Karbi Anglong Autonomous Council Pen Thangnata Fan Nanglole Pusi Ningjipo Bangso Ajoksi Okaso a Product Komsomlo Seta Piningke Kopili constituency upon 150 packet Lapen Amreng constituency upon 150 packet Pidondo Pusi Ningjepon. Khironi Pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel. আমার এইবার তো কপিলি সমষ্টি 150 প্যাকেট দিছে না আৰু এই যে আমরেং সমষ্টি 150 প্যাকেট দিছে আৰু কিছুমান নিজে পাৰ্চনেল হিচাপতে লোৱাবিলাকতো আছে কিন্তু একবাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা পোনা বনোৱা টাইমতে তিনিজন এনেকৈতো লৈ কাৰণ মানে এইবিলাক নিজৰ ঘৰতে পালিবলৈ আৰু ইয়াতে কিছুমান হ'লে এইবাৰতো চেংচন হৈছে শুনিছে আৰাধ্যৰ পৰা কিন্তু 3-4 দিনত 1 তাৰিখত কমতেতো 1-2 crore চেংচন হৈছে এইটো মানে ৰেফাৰিঙো হ'ব আৰু ৱাল বাউণ্ডাৰী জনাব এনেকৈ কৈ গৈছে এতিয়া নৱেম্বৰ পৰা টেণ্ডাৰ হ'ব নৱেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইক হ'ব পাৰে ছেকেণ্ড উইক হ'ব পাৰে ডিটেইলছ ক'ব নোৱাৰে এনেকৈ কৈ গৈছে আৰু ইয়াতে আচল কথাটো এই যে চাৰিফালে গৰু ছাগলী কিবা লগালে সব উৰাই দিয়ে আমি ক'লে খাদ্য লাগি বুলিতো আমিও নহয় চাকৰি কৰিছে খাদ্য কেতিয়াবাতো অলপ চলপতো লগে কিন্তু এই কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ৱাল বনালে ৱাল অলপ চলপ ৰেফাৰিং কৰিলে নহ'ব হাতীবিলাক পূৰা ধ্বংস কৰে হাতী বছৰত ঠাইখিনি এটা ভাঙি দিয়ে আৰু বেলেগ কথাটো মই ইয়াতে কম হ'লে 2019 পৰা ইনচাৰ্জ হৈছে
আগতে ইমান জংঘল আছিলে এতিয়া অলপ এইবিলাক মাছ আছে প্ৰদৰ্শন কৰি কিনি আমি জালিছে আৰু আমাৰ তাত আছে মানে গুঠি লৈ কিনি 15 জন আছে কিন্তু কিছুমান কেজুৱেল 4 জন বিলাকটো গুঠি বছৰত 1 মাহ যেনে তেনে 1 মাহ বছৰত 1 মাহ মান ডিউটি কৰাই মিলিব যিজন যে 4 জন যে আপোনালোকৰ ষ্টাফৰ যি 4 জনে বছৰৰ পৰা 1 মাহ যে আহে আপুনি যিটো কৈছিলে উল্লেখ কৰিছিলে গতিকে তেখেতসকলৰ নাম ক'ব নেকি মই ক'ব নোৱাৰোঁ এনেকৈতো নামটো ক'বলৈতো পিছতে আমি অফিচ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবলৈ আলোচনা আছে মানে এইবিলাক মানে ছাৰবিলাক সুধিব লাগিব বেলেগ জেগাত হ'লে ইয়াতেতো ফাৰ্মত এইবিলাক কাম কৰিবলৈ মানে নোৱাৰিব সেইকাৰণে বেলেগ মই ছাৰৰো আলোচনা কৰিছে বেলেগ দিয়ক যাতে এইবিলাক আঁতৰাই কিনি বেলেগত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি কিনি ইয়াতে নতুনকৈ কৰি দুখীয়া মানুহ গাঁৱলীয়া মানুহ কাম কৰা অভ্যাস মানুহে যিহক এনেকুৱা কথা আছে এইটো ছাৰক কৈছে আমাৰ অফিচাৰবিলাক অলপ ৰ'ব লাগিব আমি চেষ্টা কৰিম আৰু বাজেট কিবা আহিলে এইবিলাকতো অলপ কণ্ট্ৰলৰ কথাও আছে টকা পইচাৰ কথা চেলাৰী দিব লাগিব গতিকে এইবিলাক ৰখিবলৈ দিছে এইটো কাৰণে দিছে আজিতো নাম খবৰটো মই নোৱাৰিম Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu